irori se angirukuera mba'éicha joitevahína apeñoiméma jajepy'amongetami hag̃ua jondiekuéra la Jesús jejujeýre ha ko'ág̃a toka ñandéve ñañomongetami hag̃ua ko San Mateo 16:27 Jesús ñe'ẽnguevóiko ahína ha he'ipéicha che y porãháicha ajuva'ekue ajujeývo ajúta che túva reko mimbipa reheve ha hemimbo'ukuéra reheve ha upévo Tupã omengoviáta peteĩteĩme hembiapokue ojerureháicha ñane hembiapokue ojerureháicha Ñandejára ojeývouta con los santos ángeles ha he'íla iñe'ẽme karai ñe'ẽme orecompensa hag̃ua cada uno según su obra. Ñande jaikuaáke ndahaiha por la obra la yejesalva. Ñande jejesalva por la fe en Jesús. Pero umi oguerekóa fe en Jesús ojapo mantener pe mba'e iporã. Ha mba'e ojehuta umi ñande rapicha ojerovia'ekue ha omanóma. Ha Jesús oípe responde yande ko San Juan, capítulo 5, los versículos 26 al 28, 29 pebe inclusive. Cheru oporomoingoveháicha péicha avei ha'e ojapo che aporomoingove hag̃ua. Ha chepópe avei oheja che aporomoingove hag̃ua. Yvyporoháicha ajuva'ekue ko yvy'ári. Ani peñemondýi ko'ãmba'e rehe. Og̃uahẽtahína ára opa omanóva ohendu hag̃ua cheñe'ẽ. Ha osẽmbáta yvyguýgui hikuái. Umi hembiapo porãva'ekue opu'ãjeýta oikove hag̃ua opa áramarã. Umi hembiapo vaíva'ekue katu opu'ãta oñehundi hag̃ua. Ko'ápe jahecha las dos grupos ma'erã para Jesús outa. Ha'e recompensa hag̃ua según cada una su obra. Umi hembiapo porãva, umi ojeroviava'ekue hese. Umíape g̃uarã ome'ẽta pe tekove japyra'ỹva. Umi ojerovia'ỹva'ekue opu'ãjeýta ojehugáta hesekuéra. Péngo ndapegueroviái rupi peñehundipáta ha peñehundíta eternamente. Ajépango itricha che angirũ. Ha ndehachéngo jandehi creerla Ñandejára Jesucristo. Upéi ñande ñamanóramo jepe jacreeire hese ha'e ñanemopu'ãjeýta jaikove hag̃ua hesa renondépe por toda la eternidad. Upéare vale la pena ko'ág̃a tomar la decisión jaguata ijyke rehe ha'e ou peve ñandereka. Ñañehe'ãkena che angirũ jajapomínte nde cada día pe hembipota ha'e ojerureháichite ñandéve ikatu hag̃ua che jahupyty ñandeave pe tekove ijapyra'ỹva. Ñandejára nemoirũ ko árape ha terehasa porãite. Komarandukóva og̃uahẽndéve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epýi porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.